ama sapen na tuna kong gen din na import le export ong gen noming nang i video edit na nang zat software nang zat pen hongin la ke dat zat pen na hile Adobe Premiere Pro Professional CS GO hong ding nanga net dik na ai zongin CS GO na zat le ai zong nang zat pen hong la to a new project pana project min ding pe ding changa ya nang i video na edit to ki tuak ding pen tel ding HDI zong full HDI zongin to ki tuak ding zong la ya sequence min pe ding okay ya na pya ki chang ya file pana import chaya na lut no ble zonga changin hitanga double click le chin zong nga na tingi changa ya import file pana import chi de na nai chi sang tanga double click le chin malang doi cha ya video khatel ki changa hitanga ji te jong nang video om namun telin la to pana jong tan tel ki changa depend double click in lai tunga nang de na nang lang nop chang cham te ki kal bang na lang nop lai to cham te ki kal bang hile ilam to cham te ki kal sung nang chap te chang bek la ri nei chang ai kai so to pana ya tuni tanga nang de dana hitunga sequence tunga edit ni tham lai tunga naman khichang edit naman khichang export media ludina hitanga AVI zongin ya MP EG4 zongin nang de pen tel thì cái tanga dong nang de pen tel aki tuak din tel nin la ki chahi tanga nang koi muna save ding chi hina tanga muna video sunga bang save ni la ki chahi tanga export video mana ki pya hiam export audio mana ki pya hiam check ki changa export piain na export na pia khichang ya bit na save na export na en ki ya video suan lung dam ma mai nong e sak manin a the nai lo te adin a the khin ten phom ke samin lung dam e